samo dođe, nikoga ne pita i sve lipo pitura u sivo, ništa čovjek, ništa tu ne more, kad nevera dotakne ti život, kad nevera, kad nevera sad me tira da se spasim, pa da skupim pamet i konope i da vežem šta se vezat more, šta je puklo jedno na 2 dina, tek izličit more samo vrime, a di sada kad sam misli da sve imam, ide ona koju jedino treba, kad nevera, kad nevera sad me tira da se spasim, pa da skupim pamet i konope i da vežem šta se vezat more, kad nevera, kad nevera sad me tira da se spasim, pa da skupim pamet i konope i da vežem. Ekipa od 4 člana Gorske službe spašavanja stanice Zagreb ima zadatak danas da osigura biciklističku utrku koja je napravljena u organizaciji Udruge branitelja iz Kustošije. Evo, mi smo se odazvali njihovom pozivu da i mi sudjelujemo u toj akciji. Kada skupim pamet i konope i da vežem šta se vezat more, a znam da se ne da. Ejo, neki Daniels baby, šala, stay, u suradnji sa 24 sata, beats.
srce vuče, za čim gine zbog čega tuče, što je drago oku moj, to se mjesto zove dom. Pa se prekriži, svetu zemlju poljubi, kao majka miriši. Što ispred gradskog vijeća, gradski četvrt Črnomeracka. Mi na Črnomercu u tome vijeću nastojimo svim našim udrugama i građanima Črnomerca udovoljiti koliko možemo sa tim proračunom koji on je sada oko 3%, jako malo. Vjerujte mi, jedino isključivo na nama koji smo bili u Domovinskom ratu ovisi koliko dugo i kako će se održati uspomena na te najsvjetlije trenutke hrvatske povijesti. Hvala vam. I ovo je zapravo zvezda vodilja kako nastaviti dalje, jer nama je sveta dužnost da nikad ne zaboravimo naše prijatelje i nećemo ih zaboraviti.